Kwebafowethu umlando uyohleza umlando kuthiwa akushintshi lokho akusho mina kusho abantu ey'nkundleni zokuxhumana. UMthandeni SK eposta uLwandlonkulu-ke laphana-ke intokazi esencane-ke wasebenza nayo kakhulu-ke kwi-Paris-ke laphana-ke ubhale kanje uthe Ndlonkulu-ke nopelepele wakho waseposta lesithombe ameduze kwemonto-ke yakhe-ke uLwandlonkulu-ke. Sikhumbule bafowethu uma sithinta indaba kaLwandlonkulu-ke noMthandeni nokuthi egcine emphostini noma-ke emphoste-ke laphana-ke abantu abaningi-ke bakujabulele kakhulu lokho. Siyakhumbula ukuthi-ke abantu basemlandweni futhi omkhulu kakhulu kumaskandi-ke laphana-ke mesikhuluma-ke ngeParis-ke okuyiyona ngoma-ke esithi-ke igijima phambili kunazo zonke-ke iy'ngoma ezike zaba khona nje endimeni kamaskandi-ke jikelele-ke ngokwama-viewers-ke laphana-ke kanjalo futhi-ke nangokwama-streams-ke kuyena-ke uSpotify-ke laphana-ke. Ingakho sithi umlando uyohlezi-ke ungumlando. Iy'nkulumo-ke lezi-ke esingeke sayibalekisa noma sayibhekisa phansi. Le ngoma esikhuluma ngawo-ke laphana-ke igijima-ke no-38 million-ke, 8 nemfalakahlana-ke laphana-ke okuyinani-ke lezinombolo-ke elingakaze libe khona-ke endimeni kamaskandi-ke elandelwe-ke yena-ke uMafikizolo-ke ngengoma ethi uzoncenga unyoko-ke laphana-ke. Asazi bafowethu uma kunje kodwa-ke abantu abaningi-ke bajabulise kakhulu-ke lento-ke kaMthandeni ukuthi-ke aphoste nje ulwa-ke laphana-ke kungonakale lutho emva kwesikhathi eside. Sike sakhumbula-ke nezinto ezike zenzeke ezizigemegeme-ke laphana-ke noma singeke sabuyela kuzo kodwa-ke ezike zaba khona-ke ey'nkundleni zokuxhumana. Kuyakhomba ukuthi-ke phakathi-ke kukaMthandeni-ke noLwandlonkulu ukuthula kusekhona njengoba-ke uMthandeni-ke epostile washo wathi-ke uLwandlonkulu-ke kanjalo-ke nopelepele wakhe. Sikhumbule masikhuluma ngayo-ke iParis-ke sikhuluma ngengoma-ke ene-multi platinum. Bafowethu asazi makunje thina-ke sikuthatha sebeke njengoba kunjalo-ke asidibane kwezinye.